Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya-barayana Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillahnya baraya. Ku danget ayeuna urang masih di paparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa baraya, suasana di kebon pakuan. Aduh tuh tinggal Kang Haji Channel nuju bade ngontrol kalebak kebon jagong na cina baraya tuh yo kangkungna baraya masya Allahnya orang teku seger bersyukur na baraya Kang Haji Channel tuh waduh mal tuh melak cangkeng baraya masya Allah barayanya orang teku sering-sering bersyukur mah insya Allah pasti ku Allah dimudahkan dilancarkan tuh Kang Haji Channel nuju ngontrol baraya par kebunan tuh wah melak cangkeng orang gaskeun orang samperkeun baraya. Kang Haji Channel ngontrol baraya yang ngontrol cair dari hulu ke hilir sana. Assalamualaikum Kang Haji. Waduh nuju naon nih Kang Haji? Ninggalan cair. Ngontrol cair. Sayanya ya Kang Haji. Aduh ya. Kita sadayana di tanaman jagong Kang Haji. Masya Allahnya. Masya Allahnya berkah pada Kang Haji. Aduh. Alhamdulillahnya tuh tinggal baraya wah cai lemah cai gemah ripah loh jinawi teh baraya kebun pakuan parantos diguyur hujannya baraya Kang Haji Channel. Alhamdulillah Allahumma shayyiban nafian ya Allah mugia hujan itu nyandak manfaat. Aduh masya Allah alhamdulillah baraya kebun pakuan atos diguyur hujan masya Allah. Dan para petani pun setidaknya dibantu, tidak usah menyebor Kang Hajinya. Tuh tinggal adi caina jernih mah Kang Haji Channel ge baraya tuh tinggal wah masya Allah. Aduh, tinggal ya. Alhamdulillah Kang Hajinya. Cing kata-katana Kang ge udah nget ayeuna Kang Haji ya, kurang teh kedah kumaha jeung Kang Haji ya. Jadi segala lagi kumaha nih niat tuh cenah baraya. Jadi saur Kang Haji Channel ge inti nama kumaha niat lamun urang niat nakahadean insyaallah pasti aya hasilna. Jadi lamun urang melak cengek moal mungkin jadi cabe aku gitu nage lamun urang melak kahadean moal mungkin melak kagorengan. Masya Allahnya baraya karena orang teku share bersyukur baraya. Masya Allah ya Kang Haji Channel ya tuh Masya Allah Kulan aya di luhur Pak Haji. Aduh. Oh, ya, no.
bari ngontrol ya tuh. Wah itu tos panen ya. Ieu mah tos panen baraya. Umbina tuh tinggal. Oh masya Allah tuh. Ya umbina baraya tos panen ieu mah. Masya Allah tuh ditangkap tuh baraya. Aduh. Masya Allahnya. Sana tuh orang kalege baraya. Aramang teh di kebun pakuan baraya tuh. Tuh warna lamang tehnya masya Allah. Tuh endah nama barayanya. Wah tinggal tuh baraya nunjuk tuh tunjuk ya Kang Haji channel ya. Aduh ya tuh. Nunjuk naon Kang Haji? Kelakan kuwi katinggalan sae. Oh, tuh tinggal ya suasana di kebun pakuan baraya. Aduh tuh. Masya Allahnya Kang Haji. Aduh tuh. Tinggal baraya yo Kang Haji channel menuju ngontrol perairan baraya tuh tunjuk ya mah ya tuh. Masya Allahnya ya curugan kebun pakuan baraya tuh. Wah alhamdulillah parantos hujan turun mah baraya. Masya Allah masya Allah. Wah masya Allahnya baraya suasana di kebun pakuan baraya tuh. Wah masya Allah pokoknya mah perbanyak rasa syukurnya baraya. Insya Allah pami urang ku perbanyak rasa syukur mah pasti ku Allah ge dimudahkan dilancarkan. Masya Allah. Tah panginten sakitu lama barayanya pokoknya mah tong hilap ka baraya-barayana Kang Haji channel seueurkeun rasa syukur. Insyaallah pami urang ku seueurkeun rasa syukur pasti Allah ge dimudahkeun dilancarkeun tingkatkeun keimanan jeung katakwaan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.